more na the notable more na you more the social media and the within us no more na agrada kro no abon krofo agrada opponents see us sin krofo yen krofo da so tetifie nya adwuma mpo nye mobile muntimi enfele up yen youth na ye boy adwuma ma mo no $2. That was a medium thing. Yes. Who say woman? Monday. Mommy, our akra hina hoye ananuma dom hina so hoye makase free na nrachi na sende ba be pim de hina medi mawoda na Mother's Day asabe to aso nti ya na mempese me soja na mempese me soja no because ye ni soja na ye ka bia ye adwuma na nkofo bi nim ye no mo na nkofo bi num nim ye de ya no beka no edi mfi apem ye adwuma na eba mu ye kan hyirama wo a wo de opa dwane ko hyire hene hyire ye ba be di wo che ba ye adwuma ma wo na wo hye before me ye kan no me to so a me papa maame bro wo di mfi apem no me ni be di wo chi saa ade ente yakopon yi ensampakafo oyi edifo no yi enkomhyefo na wanye nimpa hina baako saa na eba ye no nimpa dua nimpa ne sunumu a yakopon moye hina pew e wo binum wo holm tse ye no ma papa don't joke with us ya nkrofo bi nya mu tutu sisi kuta mu saa no ana mu ye gaga mu fi se video ya matagi ana me be ka mu asama mam hiti no sami jamfi won sasu wachi adware ena won sasu wachi adware ena me ye yemfifire ene ye modern monti won sasu wachi adware wo ye adwuma papa bra ye campaign wo ye adwuma sami jamfi wo ye adwuma nanso won ko awa adwuma no antimi afa wa anya hwe ye nyina ye kan ene wotimi anya dollars ma kohwini bawi agrada kohwini bawi chese ya na mo wasa se emmo na the notable emmo na yini mo the social media and the within us no mo na agrada kro no abon krofo agrada opponents see us sin krofo yen krofo da so tetifie nya adwuma mpo nye mobile muntimi enfele up yen youth na ye boy adwuma ma mo no what mean is the ma agrada krasi aba no o de abatu the social media obi ehu wonye sika koma agrada dollars akoma agrada busa wo se won pesua soro wankasa won pesua no so no youth na ye bo chidom ekum ye ho na pa wia na dwo aye adwumade ma ye papa je de mba power enne wonye bia bia gina no youth ni na ho ato wo ma na youth no obi anya bia bia gina na youth no obi anya bibi de nsa so mu a o ya na Sashi can some called come my youth no be say, hey, bye. J, what a plastic bag crown over certain tongue. And I said, would you fire away, say, shoe shine crab box a crown of bomber boys now. And call him, win him a bank of better was one. What $10 are come agrada. Agrada, what are you going to get in return? At the end, obviously, if you as nigger. Monya Muquasia, someone motu did na monya fizama cotton surunti, more real na mo ya hono. Someone has some more someone moody on there, sorry, Moswong. With Dunyame, where you better do me more, Mamma Casano. Mobe check, Mamma crash and MP for now, or more position on Musu and we train the kind. Someone young with Jimmy, someone with Jimmy no, that's a chance to say a Dume more. You people shouldn't take some of us as jokers. Say they are no can some bonnet to Moswong. Ube Quabe 01, that's square one. Someone young with someone with Jimmy no. Na ma hwe youth na ye kokoden ma mo no ma youth na bia bia ngina ama obi aho anto no na mo kwase sika ma nkwase fo moa mo hwe yi
And never say me person me hit you. Moi, muhye. Ye gya ya naso akonkoden ye mu bia hwe ye adwuma ye mu bia hwe bi ati ye mu bia hwe how kumsin ko tutu aya na me pata me se me pata me hit you ye to abana how kumsin ko shoot two central region obana contest no ko shoot two the nepal kun no abapem de ede na MPP NDC ye ba power de na ma ya fa ho ede na ma ya fa ho ko kun pan free onko how kumsin na mo moi nimpa no wu yi na okun yakun yakun to atwe wonim kwan na ne ma anana ne wo fa asefo anana ma amenom anana nuanom e fa survival wonim de na o de ma da busua wa hwere obusua hwere de na mo nye sika mo bo party ma na mo bo youth na ye ba no nkwasefo na ajibi ho na mo to sika na mo wi a mo sa be jire be bia be kan kwasema kire ye nkwasefo mo a ba ho mo nya na ho so mo nya na ho mo nya jimi na mo jimi no mponchi ye ya put adwuma mamu ana mumu mo wi na motoma na party school no chairman Blay omo penso chairman Blay ne ora John Boadu the former general secretary and omo ye omo the blueprint ni bibia egu akwan mu establish the governing council enti enya de foforo kra that's the beauty of yen administration obi be yedu baabi na onso aba beto aso nti ye current administration ye ba be pa hontoma bosumi a yesimu ye dwuma previous administration ye di jaye no ye to aso na ehu abehia samre titru se ne be ya party ni bia ubete party na ideologies ase look as a property owning democracy obi kra ho ntiase okasa MPP a center right to be ho ntiase chese onim ne fapeno ani se kukrudu no nim but ye to me efa entitiem o party school yi mu a ubeti nyoma bebre ase ubehu se senti ne ye wenti ne ye as a political party wenti ne ba abemu a ye nyoma sei eno no ma wugidie eno wo ahokeka o party ne esipsita enti party school ni ya dia Mess party manyina men kasa media manyini party dem 92 ana mi wo mu dadada yes wo mu dadada 92 of party school ni bia wonim de ene experience na beboa wo cohort omo anu omo class a wusu anu usu betumi ach 92 ni ye ni say 96 ni ye ni say 2000 ni ye ni say na omo susu a oni omo wo adesua dem no omo so manya kwan asua de enti nyase ye ko school no nko akosua de ye ko school no na yesu enim de e wo no ye ne afofrofo ani omo class no akose senye be ya ye wonum nyina no ne ye amendment ne ye reorganization ye nwie no we will have a new brand of party members. Enti safo no nyame ya adom na 2028 ayesen babiom no ye di nkunim ne pa no se onkoye CEO ye pa no se onkoye minister ye pa no se onkoye ambassador ye pa no se onkodi dwumadie bi wa bemu a onim party ne hyehyeye onim se party no enye didija onim se party no ye ne nyina no ye na ekọ ye nyina ye ntumi ma abemu enti omo ni abemu no e wo se omo nsoso no ye bomodi ase omo nsoso omo ye Ghana fo die omo benya bibi